Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Bikorimana Noel. Umusirikare ufite ipeti rya Suriyetona yegukanye ikamba rya Miss America. Madison Isabel Maj uri mu basirikare barwanira mu kirere ufite ipeti rya Suriyetona niwe wegukanye ikamba rya Miss America muri 2024 ryasojwe mu ijoro ryo kuwa 14 Mutarama 2024. Ku nkuru dukesha igihe ni uko Maj wegukanye iri kamba yarasanganywe irya Miss Colorado yatsindiye muri Gicurasi 2023 nyuma yo kwegukana irya Miss Academy ryamuhesheje itike yo kwitabira irushanwa rya Miss Colorado. Maj yabaye umukobwa wa kane uturutse muri Colorado wabashije kwegukana ikamba rya Miss America, aba uwa mbere w'umusirikare mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukiri mu nshingano utsinze. Uyu mukobwa wegukanye ikamba rya Miss America uretse kuba yabonye itike imwemerera guhagararira iki gihugu mu marushanwa atandukanye ku isi, yahise ahabwa $50,000 by'amadolari y'Amerika arenga $50,000 mu mafaranga y'u Rwanda, ndetse anishyurwa amasomo yose ashaka kwiga ndetse ahabwa n'ibindi bigiye bitandukanye nko kuba azajya ahabwa amaserivisi atandukanye ku buntu. Ni ikamba uyu mukobwa yegukanye arisimbuyeho Grace Marie Steck wari wararibonye ku wa 15 Ukuboza 2022. Maj wegukanye ikamba rya Miss America ni umusirikare mu ngabo zirwanira mu kirere. Uyu mukobwa w'uburanga buhebuje ku bwiza afite n'ikimero cyiza afite, Madison Isabel Maj yegukanye ikamba atsinze abagera kuri 50 bari bitabiriye iri rushanwa. Bakimwambika iryo kamba yari afite ubwuzu budasanzwe n'ibyishimo byamusagaga ahantu hose. Inshuti ze zabyishimiye n'abandi basirikare bagenzi be barabyishimira, ndetse n'ishema ku gisirikare cya Amerika. Ntabwo bisanzwe bibaho ko abasirikare bafata ikamba rya Miss, kubera ko imyitozo baba barakoze myinshi itandukanye, ntago baba barabonye umwanya wo kwitoza cyangwa gukora ibindi bashaka ku buryo bakwitabira irushanwa ndetse bakanatsinda mu gihugu cya Amerika. Ariko uyu we yaje aca agahigo kuko yabaye uwa mbere mu gutwara iryo kamba. Mwakoze kudukurikirana, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel.